سالها راستی جشن دیگرمون و پیروزبونی راسته. باور مجرد کتشی به شکلی جشن آمدگی جلاد دست بدن نکرد. دکترم تیلا خواهد بکن و این جشن دستش جوال خواه حاضر بود. و با سال پیشی همه جز باورم که دکتر سال همه جشنشی دکتر جشن همه سال جوی همون گلی من جوی همون حوالی پارتی جوی همون مطمئن شروانی ارتش اگل و نوروزه یاد که خواهد ایمانده شر ایمانده و سالها سرکفته لازم ببینم و سلام جنابندان چان رادیوی دنگ گلدم باش گودرن هیجا ایرو 21 آذار 2024 پیشم تو بروکسل ساعت 8 لامده ده گودرن هیجا لسر ناو رادیو نوروز لریبرا پو گیرلا و گیرتین آزادی و گلین کردستان ره پیروز به نوروزه ده حسنها شهید دروجا نوروزه ده چه بوی بسر قرار نوروزه چه بوی ملتك نو آباد کرد ولاتك نو آباد کرد فاطمه یکی دمه ده قرارك دبست سببات سرکفتنا ملتك هم ملتا چقدر مریبه چقدر دسته دیتا تیسر جیانی اندام کمیته رهبر PKK Murat Karayılan jibu Nevrozê peyam şand balkşan sergiringiya Nevroza İsal û got li ser xeta rêber Apo û şopdariya şehîdên leheng em ê divê dema dîrokî de bi ser bikevin. Geleme heja mîvanê birûmet silav ji bo we hemyan silav Cejna Nevroze li we hemyan pîroz be. Ez bi navê rêveberiya tevgera me Cejna Nevroze li rêbera Apo pîroz dikim. Em silav, rêzdarî û girêdanê xwe pêşkeş dikin. Cardîn em Cejna Nevroze li tevayî gelê Kurdistan li dayîkê şehîdan li tevayî gelê heremê li mirovatiya pêşverû li tevayî hevalan dilxwazan xebatkaran pîroz dikin. Di sala nû da ji bo hemû kesî em serkeftinê dixwazin. Di va rojê pîroz da tevayî şehîdên şoreşê tevayî şehîdên Newrozê di şexsî kewayê hemdem rêheval mazlum doğan da bibîlkînin li hember bîranînê wan serê xwe tewînin sozê medayî wan em cardîn dubare dikin. Niha di dehî cotmeha 2023 da ji bo azadiya rêbera Apo ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd hamleyek hat elan kirin di halê dostên internasyonal da. Ev hamle her diçe berepêş diçe û em bawerin bi va Newrozê ra ve hamla hîn geş bibe û xurt bibe ya. Hemû kesên beşdarî ve hamleyî bî em silav dikin. Bi taybet dostên internasyonal silav dikin. Ev çalakvanên di zindanan di girêva birçîbûnê de em silav dikin. Dayîkê di nobetê edaletê de em hemyan silav dikin. 12 salın li pêşî Konseya Avrupa li Strasbourg
نوبتداری که نوبت آزادی ربر آبو دگرن هم وانا همیان سلاف دگرن اف دمک دریجه لوارگاه شهید رستم جودی ولد پاریزین که نوبت آزادی دگرن هم وانا همیان گروز دگرن هوانا هجا نوروز 2024 نه نوروزه که جلیزه یا ام سردمه که دیروکی دا نوروز 2024 پیش وزیر کنه و یا گیرین او نوروز سازین نونریا گله کرد کن و ای دوستین گله کرد وک نوروز آزادیا رهبر آبو اعلان کرد او تشک پر گرینگه و پر بواتایه یکم جاره بسا لهر چار پارچه کردستان اولو دروای ولاد گل ما به درشما آزادی رهبر آپو و بجی سروک آپو و نوروزه پیروز دکه هیرو لقادان به میلیونان به 10 میلیونان انسان ما با درشمه بلند کنه و چه دخوازن؟ آزادی رهبر آپو دخوازن گل ما آزادی رهبر آپو وک ناسنامای خواه آزاد ببینه جبو و لقادان بانگ دکه دبه ببیسن دنگ گل کرد ببیسن قرینا آزادی رهبر آپو اف کمپلو گره به وجدان به بخت دبه ببیسن و ام بانگ دکه همو هزن علاقدار هزن جهانی هزن کمپلوگر بسدی ترور دولت ترک سر گل کرد دستک مکن بسدی جبو برجواندی خواه پیش روژا گل کرد داری مکن و بانگا گل کرد گوه پیدن آزادی رهبر آپو آزادی گل کردستانه دی موافقی خوزاییه دبه هون لهمبری و حقیقته ارکا خواه احلاقی و مروفاهی پیک بین دولت ترکی لسر ولات ما ترورت مشینه دخوازه سیاست کرکر سرور بکه لسر ربریا ما تجریده کی گراند مشینه اوانا همه نمروفاتی نه هویتیه تو کس به هویتی و قتلیام ترکیه را مبین شریک بانگا مجبو هزه ناتوه بانگا مجبو هزه پشتوانی دولت ترکیه که پیشت هر کس بزانه به مشکه عادله مشکه راسته دخوازی ما دخوازی خوزایی نه امش بوان چش دست بده بگنه و امر سرکبنه ام هیرو که هر دمتی بیتر سرکفتنه باورن ام بخواه باور دکن به گله خواه باور دکن به دوست خواه باور دکن و امه به بن روناهیا خطا رهبر آپودا به شوبداری شهید قهرمان دا و سردمی دیروکی دا سر بکبن لسر وی اساسی از زاردین نوروز و همیان پیروز کن دمشا آزاد کنا رهبر آپو و آزاد کنا کردستان دا جبو همه کسی سرکفتنه دخوازن لسر وی اساسی هم دبن بجی نوروز بجی یکتیا نتوه و تکوشینا گله ما بجی سروکاپو لزندان دولتا ترک چالاکیا گریوا برچیبونه 116 روز لپای خوهشتن گرتیین سیاسی نگرتیکین باکوری کردستان و ترکیه جبو آزادیا فیزیکی رهبر عبدالله öcalan شهر سرکینا پرسکریکا کرد برین دموکراتیک و راکینا تجیته 27 مجدار 2023 آنده دست به گریوا برچیبونه یادم که او دور وکر کربون چالاکی دروژا 116 آنده بردوام دکه جبو ببندنگ گرتیان لگلک ناوین داجی دایکان چالاکیانو به عدالت ایدان دست بکرن
çalaki zedetiri set rojin leheş navendan pekte dayken Amede 107 rojin çalaki xwed dominin çalaki avaya DPP rexsina navçeya bağları pekte dayken berxwedir le Amede tevli kongre amet tuat fede bun banga tevli buna nevroza Amede kirin liwane ji beştarin nöbete adalete bi duruşmen biji seroka po nöbete xwe domandın li Mêrdînê jî dayikan bangara kirina têjî têkirin nöbeta adalete li Batmanê jî bi biryardarî dewam dike li İzmirê jî li avaya Dem Partî rêxistina navçeya Buca çû 5 roj li pay xweşt. Şevedin li navça Semsûrê Kolikê bi pêşengiya Dem Partiya meşaleya Nevrozê hat pêkanîn. Bi sedem welatiyên li Parka İbnî Mîrza kom bûn meşale vêxistin û pankarta Nevroz pîroz be rabe serxwe dest bi meşê kirin. Di meşê beşdaran duruşmên bimre koletî bijî azadî jin ciyan azadî bijî Nevroz bers kirin. Meşa bi meşale hate pêşiya Bîroya Hilbijartinê ya Dem Partiyê dewam kir. Namzêd hevşaredariyê yê Kolikê Osman Özbek axaftin kir û got Nevroz berxwedana kawaya Helsinkar ya li dijî zilmeye îro jî kawayên hemdemî li dijî dehaqên serdemê têkoşînê dikin. Piştî axaftinê pîrozbahî bi daxûl û zirne û govendê dewam kir. Li navçeya Colemêrgeverê jî Nevroz bi pêşengiya ciwanan hat pîroz kirin. Piştî agirê Nevrozê hat vêxistin û fîşekên hawayî teqandin. Ciwanên êzîdî li Qontara Çayê Şengalê bi aweke sembolîk maketeke sîha yên Tirk şewitandin ku ala dewleta Tirk NATO û Erdogan li ser bû. Bi vî awayî mizgîniya fermandariya NPGya Nevrozê silav kir. Ciwan diyar kirin ku wan şewitandina balafira Tirk agirê Nevrozê dadane. بله اما جوان زیدخانی یعنی به مزگین هوا جمال پر جوش و کلاجامون که هم مزگینی دائما ام جوان جوان زیدخانی یعنی ام آرام بمینن که ایدیت تهارت ترکیه نکاری بسر پاک گیره بفره ما جوان جوان زیدخانی ایرو بالا فراگی ترکیه خسته شوالا را ام بشویدیم سلام جیان نبه Şervanên YPJ û YPG Nevroz nasnamaya hevpar agelane. Şervanên YPJ û YPG cejna Nevrozê pîroz kirin û gotin Nevroz kevne şopiya berxwedana zindiye sembola hêvî û berxwedana gelane. Şervana YPJ Helîn Amanos cejna Nevrozê li rêbertî girtiyan azadiyê li gel li Kurd pîroz kir û got ev rojeke pir girîng e berxwedana mazlûm rahşan sema ronahî û bêrîvan em gihandin vanojan. Em hêz û mora ji hevalên di berxwedanê de dikirin. Em Nevrozê weke vejînekê dibînin dewleta Tirk dixwaze Kurd tirnebike. Em jî dibêjin ticar wê nikaribe Kurdan tirnebike em wek şervanên YPJ em ê dewleta Tirka faşîst hesab bipirsin. Şervanê YPG Pêşawan Perîxan jî got em li mîrateya kawaya Helsinkar û kawaya Hemdem xwedî derdikevin. Her çi qasî bi awayeke mîtolojîk hatibe nivîsandin jî rastiya wê heye. Îro jî em dibînin dehaq hene û em jî li dijî dehaqan şer dikin. Ji şervanên YPJ Şîraz Nîda jî Nevroz li rêbertî girtiyên azadî û gelê Kurd pîroz kir û got agirê Nevrozê agirê heqetê ye û em li ser rêya heqetê têkoşînê dikin. Lewman meşaleya kawaya Helsinkar û mazlûm weke destpêkirina jiyanek nû ye. Şervanê YPG Mahmud Qarabmoq jî da zanin ku tevayî gel bi hatina Nevrozê re bihêvî li siberojê dinêre û wiha berdewam kir. Nevroz ji bo me rojek pîroz e wateya xwe ya dîrokî heye. Roja li hemberî desthilatariya zalim roja serhildanê ye. Nevroz kevneşopiyeke dîrokî ji nû de vejîne lewma rojeke girîng e. Mahmud Qarabmoq Nevrozê rêbertî gerîla girtiyên azadî û gelê Kurd pîroz kir û got cejna Nevrozê ya îsa jî wek hemû salan pêwîst e bi kelejanek mezin werê pêşwazî kirin.
Agire Nevruz ile Ermenistan'e hatta dağdan Kurdenle ele gezi u günde Arakse u navçeya Oktember ya Ermenistan'ı Nevroz piroz kirin. Li günde Arakse Agire Nevruz'e bir duruşmaya hat peyxistin u gel liber Agire Nevruz'e govent geridan. Pişti peyxistina Agire Nevruz'e bave şehit ruken melo u endam komite yekitiyajinin azad Şirin Kalaşyan ahaftin kirin. Qsekeran diyar kirin ku ev bawer dikin Nevroza İsal ve be vesile azadiya fizikiya reber apo Nevroz ve li paytaxta Erivanê jî di 25 adarê de were pîroz kirin. Şaya peyxistina Agire Nevrozê li Helebê bi coşeke mezin hat dadan jin diyar kirin ku Rêber Abdullah Öcalan bi fîzikî ji wan dûr be jî lê xizletên wê di dil û mejiyê wan de ew ev dev ji berxwedanê heta pêkarina azadiya wî ya fîzikî bernadin. شویه خبر ندارم، جوی نوروزه خبر ندارم، نوروز داشتی جمع هر داشتی پیروزیه، ولی انشالله سروکی خوشید نه خدا ببینن هر تم همه قادر. Nevroz li seransera Avrupa jî tê pîrozkirin. Nevroz li Swîsra bajarên Zûrî, Cinevê û Bernê hate pîrozkirin. Li Zûrîhê Kurdistanê û dostên Kurdan êvarê li Helpin Plus Nevroz pîroz kirin. Li Cinevê Kurdistanê û dostên wan li qada Plan Palsê li Bernê jî li kampa Gürnün Gelband Nevroz bi coş pîroz kirin û hat diyar kirin ku pîrozbayê Nevrozê yên li Swîsreyê ve heta 23 adarê bi çalakiyên cuda devam bike. Li Avrupa jî Nevroz hate pîroz kirin. Li Almanya bajarê Hamburgê bi pêşengtiya tevgera ciwanên şoreşger tê çêşe û jinên ciwanên têkoşer têkojin bi meş û mîtînga li taxa Gen Sampalk Nevroz hat pîroz kirin. Li Kaselê li paytaxta Berlînê jî Nevroz bi duruşmaya Nevroza azadiya Rêber Apo hat pîroz kirin. Di pîrozbaya Berlînê resepsiyonek hat amadekirin û nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên sivîl tevlî resepsiyonê bûn. Ji komiteyê amadekar Nûrê Alkış axivê got Nevroz ji bo me têwateya vejîn û berxwedanê. Nûrê Alkış balk şanser tecîdkirina ya li ser Rêber Abdullah Öcalan û got ji bo şikandina vê tecîdê û mûsogerkirina azadiya fîzikiya Rêber Apo em ê têkoşîna xwe berfireh bikin. Parlamentere eyaletê ya partiya Çep Die Linke jî axivê got Nevroz ji bo Kurdan sembola berxwedanê ye. Ji bo wê jî Kurd têkoşîna cîhanek azad civakek bêmetinge û civakek ku wekheviya zayendî lê serwer be têkoşînê dike. Resepsiyona Nevrozê bi stranan bi dawî bû. Li bajarê Bremen û Kölnê jî bi meşale û gera li kolanan Nevroz hat pîroz kirin. Li Hollanda bajarê Den Haagê û Amsterdamê jî Nevroz bi coşeke mezin hat pîroz kirin. Li Fransa paytaxta Parîsê li Banlieue li bel agirê Nevroz hat pêxistin û bi coşeke mezin hat pîroz kirin. Nûçeyame dawiyê gudarînê ja ciwanên Şirnexê ji bo piştevaniya bi namzetên Dem Partiyê çûne serdanê. Beriya hilbijartinên hermiyên Sîyokê adarê bi sedan ciwanên Şirnexê serdana hevşeredarên Şirnexê yên Dem Partî û berivan Kutlu û Turan Saltan kirin. Di serdana ciwanan de namzetê hevşeredariya Şirnexê Turan Saltan axivê got ev hilbijartin ne tenê hilbijartina hevşeredariyan e. Ev hilbijartina di navbera gelê Kurd û desthilatdariya AKP'de ye. Ji hilbijartina re demek ekin maye ve emzilma daha haqqın serdeme mahkum bikin. Namzete hevşeredariya Şirnexê berivan Kutlu jî axivê got tevgera azadî bi ciwanan dest pêkir û ve bi ciwanan ser bikeve. Em bi ciwanên xwe serbilindin ciwan çavkaniya peşerojên me ne em ê bi ciwanan re bi ser bikevin. Pişta xaftinan ciwan derbasî bîroya hilbijartinê bûn û stran û govend giridan.
Belgodarin Jemenûçeyên Sêrêsibê pêşkêş kirin Newroz dubare pîroz be ana xatirê we.